what was the etwatokra fa etwatokra form 3 for no ekotwo mo nsohwe West Africa examination certificate examination na ehhehye ebinu wusa yen say teachers and results beba de be pay university akono ode akọ de obepa Akim State mu kwan ode akọpe de ono so de be ko teacher training nursing no so de akọ obi atwa na result why say hu se ka enu ntama dwumadi a wo bibia no ma jai results no mu no Africa examination bosume na marking no mpo mo marking wie wo mo nya hu no ena ban no so entumi mo muska bra esene fata enu ntama wo mu dwumadi a wo mu di na mo tumi aboabo mo ntem na mo de wasi ensohwe no enyi no aba no wo mo chepa anti koba ne sape sika wo nsanka ne ntem enfra banjintia. I remember before we started the exam, aftermath of the examination, we would need some more release the results. So as we speak, out that mandate, but very soon some money will be released. We're saying in the scripts, process the results, release them, so that you take off smoothly. Now have some effects on. But edu on na maya bind ma womna wasi be we 437,000 Ghana cedis. The abandon my woman no. Omoda na wentua sika ne ntema wabrabo ana odwumadi bi so no ebeche. Well, 86.4 give us 60.9 million to do whatever they need to do. But now we need going to start marking the scripts very, marking and releasing the results. Is atena kwa ba mu papa na ebue man ofosu wono waba na Africa so ba abua kwa South District cholera yade ni bi na ache no de se wonom ehwe na de waso mu ye bia no maye de abon ho ban treatment kwan so obema na duro ni ade anom a ebehwe abon ho ban na yade no wo matimi abrabra so ne say so no wo kire mu se na omo oni o madi kita hu de ne ebi achi ebi omo enya sese wonom sa no ent dawuro akase cholera no wo ebua kwasa a ede efi eye empedi timi abo ma yade no so anje ne se enuane bi omde de na aduane so kura beboa ma cholera hye na enkwada no adi anya hoden. A student who has cholera, so we take that lab result turn out to be easiest to make sure that the akaka ensia na arosem si abato enhihie na Freedom Party GFP amanyo na nanom ewon sedo yaya san ballot papers and ko print entiga na mremu yama wona nanu dwada ya na edapo rani kwadonko anan na presidential national omonso krato mo twem foforo ne krato de babon abato no mo nkokora eno na national organizer na san babon enye se bia wo mo na tom okra ba ko pe ne nani abre eko jeten kwa wate dina tum wako omo nko election kora tun wacha otusi kora osi biem aduama nyoko ye nko biem esanse na afi wo mu wie no mo sanso ne owuo ni se dia kwakwa se kata no mo hia kwadon kwa busuafo ba bonten of the past, and we haven't with the net, and this makes a decision for this year. We are not going the net and Okase Supain say organizer Richard aye freno ose abato no Roman fade ntoma yi no de ntia wo mo ekwa ba tre wo mo nnoma bia se edinako enta say onkopre our mother this one, and we have done exactly that. So they go by our mother directives, etc. And the running mate is called Donko Party. Ye, person, no aka. Cranny demand you patriotic party, any people Ghana for nada say obape or the new abegu akwam mo men ayeye. El man no bet yesikin ke chudin. Tesa kwada or yakwada one no ban your mad dead demu. The old one in Kwambebem. Emma men sick as some jan naso peme, jirika jiri. Emma Ghana for so and one drum second akoba manua. Wa be sani abama kwadio wakobia el manu beko na nimu na si ankwankwoto aba no obia to obi beko akoto ama JDM entiani aga santimantam enye mprempren mu ma omen atiasi kenken asi abio enti December unia yempi na ya mano mbadium obesa Ghana mi besese Ghana ani awutie ye na eno nam so NPP amanyoko no nukranie pra na nini na
otana mu kawi aso man kasa omo kra ni moja egu mu no omo nyomu hundi Owura John Dramani Mahama etin zanzen wei eno no so din ya no ba kama ekokotu dwa NPP amonyo ko de twe Owura John Dramani Mahama no yi a ode ma NPP assistant party they advert say mo de mo boy mabulu mo ma hwe nkoko o hwe omo constitutional omo say omo de ne down ma NDC amonyo ko Owura John na chairman akato na bro ya obia ni wa hopa no yabato si yabato awie no eno nti national picture say council no aduonunum 25 constituencies anu a omubema amanyofo ne de omo sumdue akoso woto ane nsam subio ya no wo chani e kwa akoto aba ya to aba epejani epedi ya cheze udi anisuosiafo nkwa abato mu ntokwa sa entiase woto ane nsam subio nsa akwahya asese ampa ebekeka ni omasi ani papa ukwo wiase afa na nyina be mto mato awia ne sam ye ni de chese ko to amabawia be ko mani ko twra wisi ahwene santem ho hwe yen zizini mo no wo mo de national ya bato ni mo on the piece 5 constituencies and this classifiers somehow now no and I titida ni ebribe ma ya be call US abroad simin control so TV aye common to say pure water na wo no and the fridge light bill kapa na water ma hu entimi pa cho sa nyoma we da yani divisional police no atua na wo de ko simple 5005 so baso 23rd November 2024 23 mu akotre grand finale no mo Hector International Asene Salvation School it is suku maku numi na grand finale nkwada no contestant no 863 0244870245 afi ye wie kase no ewo US abato no so emprempre mampeni otis abepre abato no ena akwese Donald Trump no akwese John Dramani Mahama ena Kamala Harris so de na akwese de eche baomia ena eba ebreye azo dodo na motwa Robert Kennedy adu me maw na womo na wasa abato no ana 177 66 million duanan so achiriponum 180 no ewoso unya ohwe baabi a ekeka kona de odi kan ekeka ho de ramp a ono na yeba no danima enenam former president party AK Baumia our day number 1 osi JDM papa no far better than 20 na we Dr. Baumia de aba eno President Adumba nya obeba be wini nyina we suni afensie na akọ achemodan old education ajawadwo jadam choba antimesi twamene okoma biem asi wo mu na akabu mo wa bie jadam ewo jadam choba old achemasene eno na 1 sanse professional babjina adwo a oni no gede ni news ni Guinness nyasem